هر یک مسلمان آدم باید همه وقت در خانهش همین مرده زندهش فکر کرده باید پسنداز داشته باشد. این پسنداز من برای همین خیلی رضا بودم. من گفتم بیا برای رضا نکم کنم که شاید که خدا با اینم به نظر گرفته با کم در عمر دیگر کرد که با من راحت اینو ببینم. тамара мансурова аз пасандози худ ҳудуди 10 километр роҳҳои 5 кӯчаи атрофи маҳаллаи маъруф ба ваданасоси душанберо ки худаш ҳам дар ин ҷо зиндагӣ мекунад бо ин маблағ асфалт кардааст. кӯчаҳои муҳаммад осимӣ, проектни пулот толис, ҳазора ва ҳамза ҳакимзода ки сокинони он мегӯянд ҳудуди 40 сол боз таъмир нашуда буд, дар 3 моҳи ахир бо маблағи 80 000 сомонии тамара мансурова навсозӣ шудаанд. خیلی تا همین روز رههای ما بیزه بودن، رها گشته نمیشد، ماشیندارا ماشینا عذاب میکشیدن. انا رحمت به همین اپای تمره که خیلی سهم خودشون نگذاشتن، من رها حاضر خیلی نقص شد. وقتی برف باران لای تا زانو میشد آخر تمام جا همه جا ماشینا جزیر خودم با همین خیلی بودیم. тамара мансурова ки ҳоло бознишаста аст, сараввал нахост дар назди камера дарбораи хайри кардааш суҳбат кунад, чун мегӯяд ин маблағро ба хотири савоб сарф кардааст. масъулони ҳукумати ноҳияи исмоили сомонии пойтахт гуфтанд ки баъд аз дархости мансурова онҳо шуъбаи роҳсозиро вазифадор карданд бо истифодаи техникаи худ роҳро таъмир кунанд. наздики 30 коргар ҳудуди 3 моҳ 5 кӯчаи маҳаллаи ваданасосро мунфарш кардаанд. بسیار شادیم که امروز من این راههای ما اسفالت پوش شدن و ما بچه‌ها قطعی نبیرم قطعی برآمده سیر و گشت میکنم کلی از که قطعی یا که سحر ما کار رفتم به عذاب نمیکشیم راه خوشرو. тамара мансурова мегӯяд вай соҳибкор нест ва таи чанд соле ки дар идораҳои мухталиф фаъолият кардааст ба хотири ба истилоҳ рӯзи мабодо пасандоз карда аз ҷониби фарзандҳо низ кӯмакҳо дарёфт кардааст. чанд рӯз пеш дар маҷлиси солонаи ҳукумати ноҳияи исмоили сомонӣ барои кори хайраш ин хонумро бо сипоснома қадрдонӣ кардаанд. шодмон ятим, мирзонабии холиқзод, озодӣ, душанбе.